kinong shong jong ka shnong dai stong ki pa persha jo re ka public hearing jong ka company Shri Cement Limited kilapan pau ka jing sngo kya namar ka jing sha khanglan ha ki briu ki ba kersha ni ka public hearing ki ba khlem sha satya ya ki ban rung sha ka jika ban pelong public hearing ya ka ne ka public hearing la pelong hamadan mo kilom persen ha dai stong 4% dari mi pajba intia serang mudilia setai sakaras yang lom percin di bentawi pensnio yite inong rim yang i ame inong song senong yang ada stong ya i pensnio hati hapu public hearing wa peman ni di bentawi cina ya te Shri Cement Limited mandapo i hania aluki wile setai sa cite tho peman public hearing ni ini ibor yang sorkar rangkat wite i volunteer yang ane Shri Cement Limited ar ilat i psia support sate wi lepun snyo ya te hok ya te nong rim yong i dibenta te public hearing tengah hanepor snyo dap dajing snyo si overcrow jing snyo si overcrow hodo atete wa i aminong song snong yong destong dani amjo le i wakerchani i yong ilaka woro ar ilat i wi psia setai sepo ye pensnyo ya te anong rim we i kami pensnyo hakmat yang ite i hek sorkar yang ne sorkar Meghalaya yang jadi te daw kepada amibor yang an wi chimkhia yane hok yane rti yang i dene ya te freedom of speech wa ang i hok wa i hok yang i at ameriti sensar yang ri India hok i kelam lait loj hane ri India yang i amawato ipat ya te hok man brulong bru yang i hapo yang ne ini jing pensnyo yang i sibor yang an jadi ni kiten wakjak kuble sibor Klam ar per arto media rin bruri. Klam sampe nong be man be lahay. Yin. Klam dah wala dia. I duduk ne step ba mi di yung resem yang i ami percaya te Shri Limited Cement. Anes ngi wada penmani ya te public hearing te i percaya kuai upoi hani tho aram poi kuai ya te jing huri hura ji kerung gendram hinre ngi wani da ka mesim bangi kuai ka jing suk ya ka jing kendrum kendram ya ka jing nyamai ka jing nya hapding ikun jong ka ilaka nong kli hindi da ka jing bom yes ngutu jing mut ka pelong ngi kumni ka wan ka jing ya kendrum kendram ka jing ya shoy dat hapding ikun jong ka ilaka nong kli kini barok kilong de namar bang ngim snutu ka e ka ba kiki nong ilam jong ka sinong ki dong ilam jong ka ilaka khamtam hagni ko por ngakren mar jong na ka benta jong i Deloy badan buram jongi kini baru di namar kajing rahaspa ikloi ban lebien yang ikikun jong ke ilaka hi baru hi ke ilaka nong kli ngi don hang ni daki prak ndai snong hindi belai gi lebien yang tang ka snong dai stong kini ko winga kwa ban ong ipi lada pipi le yak e ko babahang ngim persya hindi pipi lebien si sayang ikum kun jong ke ilaka nong kli pir ki ben ngi pi Iben yingi, pila iben yingi, pi ikon sweat yingi, tangka balak, katang ka senong dai stong hindi kan mau, ba kini mentakas ngingi iya ka jingar ki ben ka jong pi ka jing ki kokai ka jong pi yingi ki kun jong ka dai stong hindi kan mau, ba kini baro kata ka spa ka jong pi ka spa ka ba pila yo, ka ba la pila long kum kita ki lang kenya ki ba la syapen bam tengka, namar ka spa pi pim Pikroy te bang nyamai ban nya barok ngi long sipara hinre tang na kabenta jong ubar jela ngi long kumne ngi surut ngi mai hinre perkhat bhai ya kal sai kal sisngi go jong upoi e uwan hang ni uwan tu lut ik siar ko rupa ka ngap ka dut hang ni ha ka snong ha ka ilaka hi jong ni barok ko we amde tang ni ka snong dai sia barok kabenta ko besbon Kelam dah. Lari ni. Tu dah sorry mu sambil sab. Lagi isno bare di. I hanepar
naduk dang step yang ane sngi da yemi ni yung ni sem yang i da snyai da penbena state pollution ya public hearing oba penman no hatai ha kharas yang lum persin handresnya si ong i ami kon yang ada stong jing skit am hogi ila ngap ya te public hearing wada penman i bori bahalor handresnya si ong i volunteer yang Sri Cement Limited i wada thunga wada penbam tengkau da yenni hakalin sudong ane atho phai atho mudi kaple archa i da khanglat bat i haini por nga da liang yang nga kerpara i bori bahalor hatu ani man hiyama a public hearing ajik sia thu wa khian yang ha ong public hearing to ilat se yikon yang ilakahi yikon yang ada stong khamtam wada penmi ika public hearing wichna ya te cement plan hapo kharas yang lum persin hatho yang ada stong lada wa sarkar artim khia yani yana kambi an wada pelle i honesngi wada bo Sri Cement Limited ki volunteer yang ka da thet man the man senrang RMD bersnya thu ikon ilaka nong klik yang i da yami pat ba i da manni ami te kon yang tu Bharat Sharma da yenni hatai da khang percai i ami kon yang ada stong bat ipara mensi pradok prasnam ami kon yang ilaka IWM lang wi hone por i penrem jori ya sarkar MDE wadale bor palat o ini haram bor i polis da pha handre ya rembor i polis i bayenye le perca di bentai yang i bi sia sata public hearing hok yang i ami kon yang ri yang jaj benru yang i RMD yo ite dawi do wajori na sarkar bi bicar hok yo nekam padam jole i kerpadi ya district council i chimakarai awa to ibi charo ya ami khoni pat yang ka danga hane por ram jora ya na Sri Cement wada le boro wada thambara i ami khoni pat hadu wen yo de sia sa public hearing te hini por sia si ong da perlu dikisngi ipori hadu wen yo sia sa public hearing Sri Cement Limited Sri Cement Limited Sri Cement Sri Cement Limited District Council District Council District Council MDA government MDA government por i ami snong de stong wa percha yo te Sri Cement Limited i de poi dang san waje poi ne step hani da mon de poi te hipor wa ong ye psia so te atho wadai kram sirup ite poi na tai na ning riat sirup udisi di archa i psia ini wa pediang yo ne Cement Limited ki de saluti i sudang aryo psia aryo i ye kram hotel public hearing da amte isnya do jing kermeli ho jing imi yong i ami snong de stong beki kwa ichna yo te Cement Limited yong ki hatai hapo snong yong i ma di poi uta konrat ma di poi te he hany wadeng yo ilapai to hi moi thoi wa ichna yo te Cement wa hajan snong wa hajan yong ate sub center wa kongnos kong doktor ki chong hate di percha juri yo ne jingwan yo ne Sri Limited Cement hatai ha kharas yang lum percing wa em hapo snong yong i penrem jur bahai udoloi ude dia wi khani nat yong u si dakhar wa wi poi snong di dakhar hani tho yong i na du doloi unang pat yo ne ilaka yong i ude dia i parman doloi u thabuka pisau ho senduk ate wan hi kwau thapka ha sentek doloi ilaka nong kli tidam di arje mera man de khat min ni perthe na du rang ba snong yong ilaka le ki kwa ide yo ne snong yong i di we sanyi yo te Sri Limited Cement i am snong de stong i percha jori kham tam yu he snong yong i wo santu yo ne an usi klem de ti snong klem de ti be ilaka klem de ti ba snong de stong klem de ti ba dorbar wat i de khot yong i si yong snong la ki artip i wo santu kani tad amte i percha jori i karpadi i bor bahalor nadu sarkar jela hadu district council to i bicar hok oni bentai yong i snong i badang manong kendong i snong i badang im hirap iki i snong i badang sayele di di wakit sutami tad amte i karpadi i pi bi bicar hok pi i wa to i khang pikane Sri Limited i poyo hani hapo snong yong i
ini ten. Amalwan style. Three seamen! Three seamen! Three seamen!